Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Kao što sam najavljivala od ponedeljka pa do danas, zaista imamo pregršt događaja koji su zapravo vredni pažnje, vredni pomena i naravno vredni vašeg prisustva. Jedan od takvih jeste i Abrofest, festival koji u mnogo čemu doprinosi da se za naš grad čuje, da mnoga velika imena u grad dođu, a naravno i da se valjevski glumci itekako afirmišu. Današnja tema biće upravo Abrofest, odnosno zatvaranje samog festivala sa predstavom o kojoj ćete čuti nešto malo kasnije, naravno od našeg proslavljenog reditelja Miroslava Trifunovića Ćiše i jedne mlade nade, mogu slobodno tako reći, tako da će ova emisija biti zaista interesantna, a razlog zašto ja nemam frizuru je sledeći, zato što i sama igram u toj predstavi i kasnije idem kod frizera, da me ne bi grdili, da ne biste zvali ovdje na televiziju mog direktora, urednika, da kukate kako mi je grozna kosa. Tako da, ali o tome ćemo naravno kasnije kroz emisiju malo i da se našalimo. U svakom slučaju bit će jako zanimljivo, a o kom delu je reč saznaćete za nekoliko minuta. Rukovodilac Odeljenja za imovinske poslove i opštu upravu Jelica Stojanović je istakla da su u Valjevu do sada registrovane 542 stambene zajednice. Jedan deo stanara je izabrao upravnika da rukovodi zajednicom, u tom slučaju je reč o članu Skupštine stanara koji posao obavlja volonterski. Drugi deo se opredelio da angažuje profesionalnog upravnika, dok je kod 30 stambenih zajednica gradska uprava imenovala prinudnog upravnika. Da li su svi Valjevci koji žive u stambenim zgradama registrovali stambenu zajednicu, na terenu proveravaju komunalni inspektori. Predviđena kazna za neizvršenje zakonske obaveze registrovanja stambene zajednice je od 50.000 do 2 miliona dinara. Predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Slobodan Pavlović je izjavio da se po izveštaju o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci ove godine vidi da je budžet politička, a ne ekonomska kategorija. U sali edukativnog centra Doma zdravlja u okviru škole za trudnice i roditeljstvo održana je radionica na temu Dojenje temelj života. Radionicom je obeležena Svetska nedelja dojenja, a ujedno predstavlja i deo programa Dečije nedelje. 4. godinu zaredom osnovna škola Milovan Glišić organizuje porodičnu kvizijadu, takmičenje obrazovno-zabavnog karaktera u kojem učestvuju porodice čija deca pohađaju osnovne škole u Valjevskom kraju. Iako ima formu takmičenja, kvizijada akcenat stavlja na druženje i jačanje porodičnih veza, približavanje generacija, saradnju škole i porodice i uopšte promociju pravih vrednosti. Porodična kvizijada zakazana je za petak, 5. oktobra od 16:30 u velikoj sali Centra za kulturu. Ovogodišnji 13. Abrofest se završava večeras s premijerom Gradskog pozorišta Brašević. Radi se o predstavi Bratstvo licemera u režiji Miroslava Trifunovića. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studiju. Prethodno sam i najavila o čemu ćemo danas pričati. Aktuelnosti, naravno, kao što i sami znate, su deo naše emisije, tako će biti i danas. A kao što sam već rekla, sa nama je i Miroslav Trifunović Ćiša, naš proslavljeni reditelj, i Jelena Selaković. Ono što ste pročitali, Stanić nije Stanić, imamo Filipa Stanića i nije mu žena, nisu srodstvo, tako da je to jedna mala greška u kucanju. Ali u svakom slučaju, eto prilike da malo čujete i nešto drugačije i nekog novog kod nas. Ali krenut ćemo naravno od Ćiše. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli i još jednom hvala vašoj televiziji koja brine o pozorištu, što je danas velika retkost i u gradu i u zemlji da neko baca svetla na pozornicu. Veliko mi je zadovoljstvo što je i 13. Abrofest uspešno trajao i što će večeras, ja se nadam, biti krunisan predstavom koja je upravo tu, dakle predstavom Bratstvo licemera, jer dosta smo imali prilike da vidimo Kokošku Nikolaja Koljade, koju je igrala naša ekipa, dakle ekipa Valjevskog pozorišta pojačana profesionalcima, plus imali smo priliku da vidimo diplomsku predstavu Beogradske akademije, master predstavu Novosadske akademije i večeras imamo najdelikatnije, to vam je kao kad radite Šekspira, kad radite velikane, postoje 4 velika pisca. Postoji Šekspir, postoji Molijer, postoji Čehov i naravno postoji Mihajl Bulgakov, veliki pisac. A ovdje imamo kompilaciju da je Bulgakov se poslužio Molijerovim Don Juanom da ispriča priču o bratstvu licemera, odnosno da pokaže kako funkcioniše svet društva, države, politike, uprave, kralja, vlasti, moći i umetnosti. Dakle, jedna univerzalna tema, ali jako delikatno. Prvo trebalo je savladati veštinu govorenja Molijerovih stihova,
Jer to su sve, to je komad jako kao kad govorite Šekspira. Tu nema, to nisu rečenice kolokvijalne kakve mi sad izgovaramo, nego to su rečenice koje imaju određenu retoriku. Tako da je taj jezički posao bio jako veliki. Ja se zahvaljujem celoj ekipi, a u ekipi su, opet da kažem, znači, doajeni pozorišta, Branko Antonić, Bube Marković, Boško Milić, zatim naši akademci koji su već pre više godina diplomirali, Kaća Korša, Bogdan Trifunović i Uglješa Spasojević, pa su onda naše mlade snage koje dolaze, a to su dve divne dame koje sede u mom društvu, dakle to je Jelena Selaković i Maja Đurić, ali i dva čoveka koji su pravo otkrovenje i već prošle godine od kaskadera i od maratonaca vuku i svoju generaciju i čini mi se da mnogo obećavaju. To su Filip Stanić i Petar Ninić i naravno najmlađa Doroteja Vuković koja je debitant na Abrofestu, a pred kojom ja mislim stoji jedna velika i lepa budućnost. Ona je iz Valjevske gimnazije, ali dolazi kao neko ko će sutra biti. Kao što smo imali uživanje preksinoć da pozdravimo aplauzom Ivanu Pančić, našu Valjevku koja je završila fakultet, a počela je tako isto iz te avanture duha. Jedna od njenih prvih predstava je bila predstava Klinč na Abrofestu. Eto, ona je stigla do svoje diplome i karijere, tako da se nadam da će biti još tih puteva. Koliko je teško spremiti ovakvu jednu predstavu koja nije, možemo slobodno reći, kako bi neki rekli, tralala? To je ozbiljan komad. To je ono, zato smo i mi ostavili za kraj da bude neka kruna, da krenemo od nečega što je lakše, što će nas uvesti u festival, pa ćemo ići preko nečeg što je generacijska stvar, preko nečega što je komično aktuelno kao što je predstava Terorizam, ali večeras se bavimo zaista ozbiljnim autorima. To su velikani pozorišta bez kojih nema istorije pozorišta i zato je to jako komplikovan i težak posao. Zato ja očekujem večeras one prave valjevske ljubitelje pozorišta, sladokusce koji vrlo mnogo znaju o Molijeru i koji mnogo znaju, koji pamte i Don Juana i Bratstvo licemera i Tvrdicu i Uobraženog bolesnika i Školu za žene, ali i one koji znaju Mihajla Bulgakova, velikog ruskog pisca Majstora i Margarete, pisca Psećeg srca, pisca još mnoštva stvari i čoveka koji je zapravo bio pod stalnom presijom Staljinovog režima i pošto nikako nije mogao da plasira svoje tekstove da se igraju, pošto je Staljinova cenzura neprekidno bila budnim okom, iako se on privatno susretao mnogo puta sa Staljinom, Staljin mu nije dopuštao da nikada ni njegov komad bude izveden, je stalno pisao i nikad nije bio izvođen. Onda je on pokušao u ovom komadu da preko jedne alegorije, da zapravo pišući o francuskom dvoru, o vremenu Luja XII, Luja XIV, koji je također bio jedan vrlo brutalni vladar, i odnosa Molijera, velikog pisca, da iz odnosa tog pisca zapravo progovori o svom odnosu, o svom položaju pisca Bulgakova u staljinističkom režimu, odnosno u toj totalitarnoj državi, jer se tu vide razne sudbine. Tako da tu ima mnogo slojeva, ima mnogo preplitanja, ima mnogo smeha, ima mnogo ljubavi, ima mnogo stvari, ima odnosa prema crkvi koji je jako delikatan, što je interesantno. Recimo, i završit ću da ne kradem, hoću da i Jelena nešto kaže, prosto jako je važno, 90% ljudi, kad im kažete Don Juan, oni će vam reći, pa Don Juan to je onaj što zavodi žene jednu za drugom. Kazanova. A Kazanova je nešto drugo, Kazanova to jeste. Ali Don Juan nije. Mešaju te tada. Jer Don Juan je također i radi to, ali je Molière njemu dao ulogu, Don Juan se ženi ženama koje osvoji. I na taj način vređa svetu tajnu crkve. Zbog čega je crkva gledala sa velikim neprijateljstvom na taj Molièrov komad, vrlo ga osuđivala i vrlo ga proskribovala kod samog vladara, tražeći da se taj komad skine, jer je to svetogrđe. I zato je Don Juan hrabar komad, jer on čačka u jednu vrstu lažnog morala. Koji je opšte prisutan. A mislim da je danas vrlo zanimljivo i da komad direktno korespondira, govoreći o licemerju koje je prisustvovao u ovom društvu. Komad se zove Bratstvo licemera, a mi živimo u jednom užasno licemernom vremenu
u kom se toliko ljudi lažu i toliko se ne zna šta se dešava, da ja mislim da će to večeras biti u mnogim segmentima prepoznatljivo, pogotovo u monologu. Mnogi će crveneti. U monologu smejaće se, ali će mnogi kad bude Molije rekao svoj monolog u lice, kad trpila popuste i bude u lice rekao vladaru ono što treba da mu kaže, mnogi će reći, Bože, ovo kod je danas pisano. Tako je. Jelena, ja mogu slobodno reći da si ti meni višestruko koleginica, tako da mislim da neće biti nikakav problem da malo proćeskamo i o tome otkud ti uopšte u ovoj priči, ne samo kada je ova predstava, odnosno ovaj komad u pitanju, već i generalno ti si više puta nastupala. Jeste. Tome se zahvalite ovom čoveku pored mene. Ja mu se zahvaljujem ovom prilikom, zaista. Eto, ja sam prvu priliku da se susretnem sa Abrofestom imala 2015. godine, kada me je Čiša pozvao da budem deo ekipe Ljubinko i Desanka. Zatim smo nastavili, pa smo prošle godine 2017. igrali u Kaskaderu. Eto, ove godine imam sreću da sam čak u 2 predstave. Kokoška, koja je izvedena na samom početku Abrofesta, i sada u ovom Bratstvo licemera ili Don Juan popularni. Time zatvaramo i jedva čekam večeras. Ne mogu da verujem da posle ove 2 meseca već je stigao 4. oktobar. Kad već pričamo o glumi, oko svega toga generalno, mladi ljudi danas, nažalost, nemaju naviku da dolaze u pozorište. Doduše, u Valjevu to nije baš toliko slučaj, jer valjda smo toliko i mi trubili i generalno i ekipa koja dolazi je raznolika, pa dođu raznorazni ljudi na predstave. Kakva je situacija sa tvojom generacijom? Ti si vrlo mlada, pre svega. Pa mlada, da, hvala. Pa znaš šta, ja koliko znam, još se ljudi drže pozorišta koliko toliko. S obzirom šta sve imamo plasirano na televiziji i šta se sve gleda, mislim da smo još donekle ok sa pozorištem, ali daleko je od toga što bi moglo da bude. Valjevo je zaista negde nazadno, što se kaže. Ali dobro, eto, bar postoji ovako neki festival za one ljubitelje koji stvarno vole pozorište, da mogu bar tih 3, 4 do 7 dana da dođu i da uživaju i da, eto, razbistre malo mozak da vide šta se to stvarno dešava u pozorištu, da ima nekih ljudi koji stvarno vredno rade na tome. I na kraju da ljudi napokon počnu da čitaju. Vratit ću se posle na to. Čišo, pričali smo više puta o tome da su tekstovi sažvakani, da ne znam, da se stalno igra jedno te isto. Ima li nekakve naznake, da li se pojavio neki pisac koji se može iskoristiti u te svrhe u poslednje vreme? U poslednje vreme, iskreno, mi imamo upravo to i jeste. Zbog toga je Sterino pozorje i nastradalo kao komad domaćeg pisca, a domaćih pisaca dobrih nema. To je posljedica, sad opet kažem, mnogo krupnija. To je posljedica stanja u društvu, jer su i škole, pre svega škole su se raspale. Evo, ja sam pre neko veče pričao sa Srđanom Karanovićem posle predstave njegove diplomske 4. godine. Ja kažem, Srđane, pa ovi tvoji isti studenti su kod nas bili na Abrofestu sa predstavom Audicija Aleksandra Galina pre 2 godine. I bili bolji. I on kaže, da, u pravu si, ali kako se fakultet bliži kraju, tako oni polako beže s fakulteta i gledaju gde bi u buduće našli angažman, a i mi profesori gledamo kako da ih se što pre ratosiljamo da bi primili sljedeću klasu. I to je stanje neko u društvu koje se manifestuje na problem pozorišta. Mene brine jedna druga stvar, što je Valjevo potpuno pretrpano, ali zaista pretrpano. Ja apelujem ovog puta na prvog čoveka grada i na sve njegove saradnike da shvati da je Valjevo pretrpano manifestacijama i da u takvoj pretrpanosti manifestacijama u raznim festivalima šerpi, lonaca i ovoga i onoga, mislim, vi nemate više mogućnosti da se posvetite ozbiljnom radu. I to je ozbiljan problem. Jer mi, evo sad govorimo o Abrašiću. Abrašiću, sad ne govorim čak o divnom horu, o divnom folkloru, o divnom orkestru Abrašića. Ne govorim o njima. Ja sad govorim o pozorištu. Pozorište u ovom trenutku Valjevski Abrašić ima 5 dece. I to 5 ozbiljne dece. Jedno veliko dete koje se zove Maratonci trče počasni krug. I drugo veliko dete koje se zove Kaskader, Brace Petkovića. 3. veliko dete koje se zove Kokoška Nikolaja Koljade, ruskog pisca. 4. dete koje će večeras da se rodi, to je dete koje se zove Bratstvo licemera. I 5. veoma važno dete, to je predstava Neven, dece od 5. do 8. razreda osnovne škole, neki su sad već srednjoškolci, koje, znači to su 5 dece koje treba gajiti.
poznajući valjevske prilike, a pogotovo poznajući tu, zaista ja moram da se osvrnem na tu jednu nerazumnu po meni surevnjivost između ustanova kulture koja je glupava, koja nije stvar, nisu krive ustanove kulture. Krivi su oni koji vode kulturnu politiku grada, koji prosto jednog trenutka mora da kažu, alo ljudi, mislim, ako je za interes grada i ako je grad, hvala mu lepo, dao lepa sredstva za Abrofest, ako je Ministarstvo kulture Republike Srbije dalo značajna sredstva za Abrofest, ako su ovi naši dragi sponzori, Pivara, Bosis, Europrom i ostali, neke ću zaboraviti, izvinjavam se, dali sredstva da se to napravi. I to se 4 dana napravilo, oko 7 dana, ali u 4 premijere se napravilo. To je događaj, kulturni događaj za grad. Onda je nedopustivo da grad pusti da istovremeno za vreme dok mi držimo generalne probe i imamo građevinske radove u toj istoj zgradi, jer to govori ne o zloj nameri te ustanove, nego o potpunoj nekoordinaciji u kojoj se ne zna što se dešava. I onda je potpuno, da li ćemo izmisliti dan, ne znam, cvetića ili dan ovoga, potpuno biva uravnjen. Vama kao medijima naravno treba svaki dan neka nova vest i plasirate svaku novu vest, ali mislim to govori o jednom potpunom odsustvu jedne ozbiljne kulturne politike koja će znati šta joj je važno kao brend Valjevo. A brend Valjeva je ono što se u Valjevu proizvede i što nije, dakle, nešto što treba da predstavlja Valjevo kao valjevski proizvod. I da valjevske ljude na neki način okuplja i ove što žive u Valjevu, ali i ove koji žive u dijaspori. Valjevce koji vole Valjevo, Valjevce koji su se tu, i ako bez tog okupljanja, zato mi imamo problem da imamo najgore kadrove na mnogim mestima. Imamo ljude koji su polupismeni, koji vode ustanove. Ti su ljudi zaista, odgovorno tvrdim, polupismeni. Ti su ljudi koji ne bi prošli u reality show. A oni se pitaju. To nije, a kad pitamo, kaže, pa zašto oni, kaže, pa nema ljudi. Pa nije tačno, nema ljudi, ima ljudi mnogo, ali ti ljude neće niko da pozove, jer su ti ljudi otišli iz Valjeva, neko živi u Lazarevcu, neko živi u Beogradu, neko živi ovde, neko živi ovde, neko živi ovde, a mi smo pustili da nam neki polutipovi koji su došli sa nekih ne znam kakvih, neću se sad osvrtati na prosvetu, stvarno je dosta, mislim, zato što to što se zove prosvetom i univerzitetima, danas svako u ovoj zemlji može napraviti univerzitet, mislim, evo, ja mislim da je nas troje, ako bi se malo duže zadržali uz jednu kafu, mogli bi smisliti u Valjevu jedan fakultet. I mogli bi vrlo brzo skupimo jednu ekipu, napravimo jednu... Pa sad ima Đišo i diplomirani DJ, ne znam jesi to. Eto, ja predlažem da akademiju u Valjevu napravimo akademiju, mogli bi ozbiljnu akademiju napraviti. Imamo toliko glumaca da napravimo akademiju. Ali čemu hiperprodukcija kadrova sa kojima ne znamo šta će? A s druge strane nam se dešava da jedan isti čovjek radi na 5 mesta, jedan profesor Beogradskog univerziteta predaje u Beogradu, predaje u Kragujevcu, predaje u Banja Luci, Bijeljini i Kosovskoj Mitrovici i prima 5 plata. I nema niko u ovoj državi da kaže, gospodine, vi predajete u Beogradu, primajte duplo veću platu, ali oslobodite 3 radna mesta. Jer to su unutrašnje promjene koje su Srbiji nužne i neophodne. I to ne smeta nikakvim, tu ne možemo se vadimo ni na kakve Amerikance, ni Ruse, ni Kosovo, to njih ne zanima. To je zaista naša kućna stvar. Amerikance, veliku silu i Kineze i Ruse ne zanima da li će Abrašević svojih 5 dece gajiti narednih godinu dana. I ja apelujem da shvate da je 5 dece Abrašević rodio i da tih 5 dece treba da gaji i da mu tu svakako velike sile, čak će pre velike sile razumeti značaj, kulturni značaj toga u gradu, nego male sile koje upravljaju gradom. Jelena, da li imaš tremu? Da. Je li tako svaki put kada izađeš ili... Pa, uglavnom, kad izađem na scenu, onda prestane. Ali pred sam izlazak, onda, bukvalno umrem pred sve. I vaskrzneš. Jeste, onda se ponovo rodim. Ali dobro se to prođe. To je sve sastavni deo toga, ja mislim. Ono što treba napomenuti, ja ne mogu da pričam o tome jer sam sada u ovoj ulozi, ali nekako atmosfera na probama i da je zapravo druženje sa svim tim ljudima, zaključno sa Ćišom naravno, doslovno oplemeni čoveka.
Da negde kada se svakog dana srećemo sa nekim ljudima ovakvim i onakvim i onda dođemo u tu neku bazu bez obzira što su, možemo slobodno reći, naporne probe i tebi i svima, logično, ali to je neka lepa energija sa kojom se onako odmorni vratimo kući. Kako da ne, pogotovo kad sarađuješ sa tako velikim ljudima koji su u tom poslu toliko dugo, sa profesionalcima koji su završili akademiju, pa i sa nama koji smo eto relativno tu od skoro, ali je stvarno fenomenalna energija i moram da uvek uživam, uvek jedva čekam da dođem na te probe. Nekako se ja relaksiram, nekako me to ispunjava, jednostavno volim to. Tako da mislim da svako ko voli glumu, svako obožava bar ono da dođe na probe, a frka pred premijeru je najbolja. Ja se izvinjam, samo bih hteo da kad ste to već pomenuli, samo da se zahvalim i da ne zaboravim. Da ne zaboravim Duška Arsenića za Total Design, evo, koji stoji pred nama ovde čitavog Agrofesta i koji nas stvarno, kad stigne u Ministarstvo kulture koje nam je ove godine dalo sredstva, oni ljudi zaista budu impresionirani svim što dobiju. Hoću se zahvalim Branki Šišinački-Obradović, Milici Radović koja je pomagala u ovom poslu, Kukiju koji je vodio muziku i vodi muziku, Aleksi koji dolazi iz Mionice da vodi svetlo jer Valjevski centar za kulturu nema majstora svetla. Znači, svoj toj ekipi svi oni daju jedan strašno dobar doprinos. Kad vidite te ljude kako oni pomažu, kako su oni užurbani, kako su oni ti ljudi koji se kreću oko te cele stvari, onda vas to negde ohrabri, ispuni i prosto kad vidite Branku zabrinutu za to da nešto fali i tako dalje. Ja jedino imam problem, moram da se malo šalim, ali vrlo malo. Ja imam problem što sa mojim tekstom. Ne, ja imam problem što imam lepe glumice stalno predstava i onda to odlači pažnju. I onda publika ne može se koncentriše na tekst, zato što treba i 15 minuta da prevaziđu taj prvi šok da bi mogli da se nagledaju. Malo da razvedrimo, pošto sam malo preterao sa ovom vrstom kritike, ali to stvarno nije bila kritika ne zlonamerna, nego je stvarno bila kritika, ima jedan vic, ako dozvolite vic, kaže, dolazi čovek kući i kad vidi koliko dece ima, on kaže, ljudi moji, da li da vas kupam ili da vas nove pravi? Ja se bojim da Valjevo neprekidno pravi novu decu, a ovu upušta da pregladne. Da ne kažem šta. Dobro. Još jedno, to te nikada nisam pitala. Kada već pričamo generalno o pozorištu, da li ćemo mi doći nekada u situaciju da ti ne moraš da ideš da gledaš da li će svetlo biti dobro, da ne moraš da pratiš da li imamo kostime, da li nam je ovo ovako, da li pratimo tekst? Doći ćemo sigurno, ali doći ćemo samo što ljudi neće nikako da shvate. Ljudi dalje žive u jednom prošlom vremenu. Ljudi ne shvataju da se vreme menja. Ljudi ne shvataju, pa vi ste videli koliko ste pretrpeli kad je došlo do privatizacije medija. Kad je država u jednom trenutku zakonom rekla u ovoj državi će na budžetu državnom biti samo RTS i RTV. Ostali, gospodo, izvolite na tržište. U jednom trenutku će se dogoditi, a mi idemo ka tome i mi to nikako nećemo da shvatimo, da će neko reći u ovoj državi ostaju, pa moj Bogdan je bio u Pragu gde postoji 185 pozorišta, od čega su samo 5 državni. To je komedija, to je opera, to je dečije pozorište, to je drama i to je muzikl. Samo njih 5 finansira država i svi su narodni divadlo. 180 drugih trupa su privatna pozorišta koja ili žive ili umiru. I to je nešto ka čemu ovde ide. Prema tome, mislim da mi razmišljamo potpuno anahrono. Da će doći neka stara dobra vremena kao što su bila pre 30 godina, tada pa ćemo sedeti u klubu Abraševića i uživati. To tempo života je takav. Mi smo nekad imali prvi program RTS-a i ništa više. Mi danas imamo priliku da... Da ne možemo da nađemo taj prvi program. Domaći film, ako je loš, posle u 5. minutu ja prelazim na neki drugi kanal. A ranije smo bili primorani. Ranije smo morali da gledamo to. To se događa, ali u svim segmentima života. I ja tu verujem duboko u mladu generaciju. I u Jelenu, i u moju decu, i u ovu decu koja upisuju i završavaju akademiju, i na svim drugim fakultetima. Oni nose talenat, oni nose jednu novu energiju, oni nose znanje neko novo i neko poimanje vremena koje je drugačije.
i poimanje kvaliteta koje je drugačije. A kažu i da ko nije ponikao u amaterskom društvu, da nikad neće naučiti da igra. Pa evo, to je lepo kad pogledate onu divnu knjigu povodom 40 godina recitovanja. Ona prvi dobitnik smotra recitatora amaterizma je bio Aleksandar Berček. Pa onda kad krenete od Berčeka preko Mićanovića, Glogovca, svi su pobeđivali na amaterskim smotrama i dobijali nagrade. Pa onda kad vidite tu plejadu vi kažete, ljudi moji, pa zar je to moguće? Nažalost, država u ovom trenutku je amaterizam stavila pod tepih, zato što misli šta će to sad to amateri, ako su amateri, oni to rade i zabave i tako dalje, ne shvatajući da time gasi izvor. Da ne može dete, inače Dragan Mićanović, božanstveni glumac, je rođen u Loznici. On nije rođen na Madagaskaru, on je rođen u Loznici, njegov tata je lekar, on je živio u Loznici i počeo da radi u nekom malo amaterskom pozorištu, recitovo, sreo Kaću Vićentijević na smotri recitatora republičkoj. Kaća te godine bila u užem izboru kod Bajčetića i rekla mu, a što ti ne bi probao, ti si tako sladak i lep i simpatičan, tebe bi možda primili. Naša Kaća Vićentijević. I Mićanović je rekao, majko, mogao sam stvarno probati. I on je otišao, probao, njega je Vlada Jevtović te godine primio. Mislim, potpuno jednako, ali on je došao iz Loznice, iz amaterizma, iz tog sveta, nije došao pao s neba. To je nažalost stvar koju ali zato hiperprodukujemo akademije, škole, kao da živimo. Mi velika Jugoslavija, u onoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji bile 3 akademije kad sam ja bio, Beograd, Zagreb, Ljubljana. Nas je bilo reditelja 5. Samo 5. A bilo nas je na prijemno 120 i nešto. 700 nešto glumaca je bilo, primali su 15. I bilo je Zagreb, Beograd, Ljubljana. I 15 reditelja kad izađe godišnje, to je za veliku Jugoslaviju bilo dovoljno. A nama sad izađe godišnje preko 100 reditelja i glumaca sa raznih nazovi akademije. Danas nema, mislim, grada. Mora biti čistke, obično se to tako kaže. Kad je previše gužve, onda nekako... Biće bolno zato što će pobedit će najjači. Mislim, to je ono kako mali Đokica, mi smo ušli u to kako mali Đokica zamišlja kapitalizam. I on kaže, kapitalizam je sad ovo što mi živimo, ovo nema veze s kapitalizmom. Kapitalizam je ono što je pradeda neki tamo napravio kompaniju. Pa je život svoj dao, svojih 70 godina, da bi njegov sin nastavio malo pomerio tu kompaniju. Pa je njegov sin dao život, pa je onda unuk nastavio kompaniju. Ja se uvijek šalim, ako hoćete kuma da gledate, morate 3 dela, da gledate 9 sati vremena da vidite kako jedna mafijaška porodica izrasta u jednu kompaniju. Čak i tu je potrebno vreme. Jedino kod nas može za 24 sata da neko koji je niko i ništa postane tajkun. I onda on postane bogat i on je odjednom sad doma Vito Corleone. A ne znam se potpiše. To je malo... Palcem. Pa. Ništa, meni ostaje samo da poželim da večeras bude zaista sjajno, ko što će biti. Ja pozivam publiku, ja verujem u Valjevce, ja uvek verujem one fine Valjevce, jer ja i dalje mislim da u Valjevu postoje čarobni ljudi, maštoviti, divni, posvećeni, tanani, koji čitaju pametne knjige, koji gledaju pametne filmove, koji se druže s pametnim ljudima, koji izbjegavaju budale, koji se ne druže s budalama, nego zaista radije će da se posvete nečemu što je vredno, nego da potroše svoje vreme na bezveznjake. I ja zbog te ljude pozivam, jer ti ljudi će razumeti tananost koju u sebi nosi taj spoj jedne strašne sudbine Mihajla Bulgakova, velikog pisca, koji živi u takvom totalitarnom sistemu, i jednog Molijera koji također živi u jednom totalitarnom sistemu, ali lujevskog, carskog, razmetljivog francuskog milja. I vidjeti koliko je život u suštini savremen i koliko se tu ništa nije promenilo i koliko mi živimo također jedno vrlo slično vreme. Ćišo, hvala najljepše na izvenom vremenu. Maturina, vidimo se večeras. Vidimo se. Ovo je mali detalj samo koji otkrivam, a to je frizura. A kako će večeras deo otkrivamo baš. Ovo je delić te koja treba da bude iz epohe. Ja nemam frizuru, ali ću imati za sat vremena. Biće. Hvala vam još jednom. Hvala i frizerkama i njima da se zahvalimo što će večeras naše dame imati frizuru, a i muškarci, boga mi perike i frizure. Boga mi bube tu pozavidni frizure. Te perike iz Lujevog vremena. Tako da ćemo i tu, to govori o ozbiljnosti pristupa stvari, da ovo nije nikakva šarada i nikakva neozbiljnost, nego se radilo 2,5 mjeseca krvavo na ovom Abrofestu.
To je ono što razlikuje ono što vi sutra, mi kad se smislimo i kažemo festival lepih džempera. Evo, gledam ja lep džemper i sad, evo imam ja džemper, možemo stakvičimo i onda kažemo, sad donesite od kuće džempere i manifestacija sutra. Priprema manifestacije 15 minuta. Ništa štrikanje, samo donesite. Nema, samo manifestacija. Dobra ideja. I manifestacija, i sam manifestacija i manifestacija. Dragi moji, eto vidite zašto je lepo družiti se sa Ćišom. Vi nemate predstavu kakav je to čovek, ali u svakom slučaju mi koji ga poznajemo smo mnogo srećni, a od vas očekujem da vas sve vidim večeras u 20 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Vidimo se. Evo, dragi moji, stigli smo do samog kraja današnje emisije, ali skoro do kraja. Naravno, kao što već i znate, naša nova rubrika, ako niste znali, a mi smo tu da saznate, pravimo nove priče, našli smo novu temu kada je ova rubrika u pitanju, a to će biti nositi svoj krst. Verovatno ste više puta u životu čuli ste ovu rečenicu i naravno sada ćemo da objasnimo šta ona zapravo znači, odnosno svi znamo šta znači, ali kako je nastala i njena suština. Dakle, kada je Pontije Pilat osudio Isusa Hrista da bude razapet na krstu i pri tom ritualno perući ruke izgovorio poznate reči: ja nijesam kriv u krvi ovog pravednika. Osuđenik je prema Bibliji predat vojnicima koji su ga izvrgli ruglu. Zbog optužbe da se izdavao za novog cara, odgurnuli su ga i na glavu su mu stavili venac od trnja govoreći: zdravo care judejski. Mnogo stoljeća kasnije to će verovatno biti inspiracija velikašima da na sličan način da se narugaju vođi seljačke bune u Hrvatskoj Matiji Gubcu, kome su 1573. godine stavili na glavu usijanu železnu krunu i tako ga krunisali za kmetskog kralja. Prema svedočenju evanđelista koji su opisali život, delo i smrt osnivača hrišćanstva, Isus je umro na velikim mukama. Otuda izrazi muke Isusove, napatiti se kao Isus Hrist i slično. Pošto su se narugali prikazujući ga kao kralja sa skeletnim ogrtačem i trnovom krunom, obukli su ga u njegove haljine, po nekima u belu košulju, i zajedno sa 2 razbojnika poveli na Golgotu, brdo iznad Jerusalima, da ga razapnu na krst. Usput su ga tukli, pljuvali i ponižavali. Evanđelisti različito opisuju Isusov put do Golgote, ali svi svedoče o njegovim velikim patnjama. U Evanđelju po Jovanu stoji da je Isus uz sve muke mora do stratišta, noseći teški krst na kome će biti razapet. I noseći krst svoj iziđe na mjesto koje se zove Košturnica, beleži evanđelist Jovan. To idemo sada dalje. Upravo iz ovog biblijskog opisa ponikao izraz nositi svoj krst sa značenjem podnositi teške patnje, živeti pod teretom velike muke i nevolje i imati zlu sudbinu i tome slično. Na samoj Golgoti Isusa su dočekale nove muke. Evo kako ih upisuje evanđelist Matej. Dadoše mu da pije ocat ili ti sirće, pomešan sa žuči, a onda nakon toga, a kada ga razapeše, razdjelit će haljinje njegove, bacivši kocke. I sjeđahu, ondje de ga čuvahu. I metnuše mu više glave, krivicu njegovu, napisanu: ovo je Isus, car judejski. Sad imamo toliko toga još za čitanje, ovo više dođe i pomalo kao pesma, tako da ćemo to i preskočiti. A za sam kraj ostaje nam rečenica: po Isusovim patnjama na Golgoti ime toga brežuljka u prenosenom smislu Golgota označava danas velike muke, mučeništvo, patnje, stradanja. Isto značenje ima i reč Kalvarija od Kalvarija, što je latinsko ime za Golgotu. Tako su iz biblijske legende o stradanju i smrti Isusa Hrista nastala 3 izraza: muke Isusove, nositi svoj krst i Golgota. Tako da, nadam se da ste razumeli, nadam se da nećete često čuti ovu reč, ali ova rečenica se, što se mene tiče, ako mogu da kažem, upotrebljava često i za koje kakve gluposti kojima su ljudi skloni, a to je sve kad je neko razmažen. Sada idemo na jednu pauzu kratku, a nakon toga naravno mudrolije. Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o odbojci. Nakon startnog poraza od ekipe Jedinstva u Užicu rezultatom 3:1, odbojkašice Valjeva će svoj put u prvoj ligi Srbije nastaviti u subotu od 20 časova kada će u hale Student dočekati ekipu Vranja. O utiscima nakon prvog kola, ali i o nastavku sezone razgovarat ćemo sa trenerom Danilom Pejevićem, kojem pre svega želim dobrodošlicu u današnju emisiju. Dobar dan i hvala na pozivu.
Evo, za početak prvo kolo je pokazalo da i pored toga što ćete praktično igrati sa juniorskom ekipom, kako ste mi rekli u najavi ove sezone, možete da se nosite sa, ajde da kažemo, jednom od ekipa. 2 seta su bile izuzetno neizvjesna do samog kraja. Poraz od 3-1 možda i ne govori o šansama, onome što ste mogli da dobijete od te utakmice. Pa, tako je. Iz ove godine ćemo igrati u izmenjenom sastavu u odnosu na prošlu sezonu sa malo više neiskusnih igrača u ovom rangu takmičenja, ali daleko toga da to nisu devojke koje nemaju neku perspektivu, da u nekoj čak bližoj budućnosti mogu da pruže jako dobre partije. Čak sam i uveren u to. Opet kažem, nažalost nismo uspjeli u Užicu da startujemo pobedom, bez obzira što je to bilo gostovanje u pitanju. Mislim da smo imali dosta svojih šansa. Ono što nam se ponavlja iz pripremnog perioda, iz par prijateljskih utakmica, to se desilo i u prvom kolu, a to je da odlično otvorimo meč, uđemo motivisani, skoncentrisani od prvog poena, dobijemo prvi set, igramo do neke sredine drugog seta i onda polako pada koncentracija i ne mogu da kažem motiv, ali eto jednostavno vidi se da nedostaje malo i utakmica tim devojkama i neke rutine da te mečeve privedemo kraju. Pogotovo se to vidjelo u trećem i četvrtom setu gde smo vodili 23-22, izgubili treći set rezultatom 29-27 i četvrti set vodili 22-21, izgubili 25-23. U tim nekim ključnim trenucima zbog neke nepotrebne nervoze napravili par grešaka i to devojke koje su recimo celu utakmicu iznele na jednom visokom nivou. Tako da ne mogu da im zamerim, imamo puno poverenja u njih, pre svega ja i siguran sam da će iz utakmice u utakmicu i igra biti bolja, a samim tim i rezultati. Za one koji možda nisu gledali prilog koji smo snimali u najavi ove sezone, iza nas se nalazi slika koje su to nove igračice koje će predstaviti Valjevo u novoj sezoni. Neke iskusnije su napustile ekipu, dok računate na neke mlađe snage koje su neki zalog za budućnost. Tako je, opredelili smo se, kažem, da ove sezone igramo sa pretežno devojčicama iz Valjeva. Nastavljamo i sa našom praksom da svake sezone uključimo i određeni broj tih kadetkinja. Ove godine čak i dve jako perspektivne pionirke koje tu polako dobije neku šansu kroz treninge, kroz utakmice mlađih kategorija i naravno očekujemo da debituju u toku sezone i u prvom timu. Što se tiče igračica koje su otišla je Jelena Raković na poziciji dizača, Anđela Stojković kao srednji bloker, zatim Marisavljević na poziciji primača. To su devojke koje su bile okosnica tima i nosile naš tim prošle sezone bez nekih većih problema. Mi smo uspjeli da ostvarimo opstanak, bili na sredini tabele. Ove sezone smo se odlučili da to budu devojke koje, eto, po nama imaju neku perspektivu, da u budućnosti mogu da se ozbiljnije bave odbojkom. Pre svega tu mislim na Milicu Vuković koja je došla na poziciji korektora iz Novosadskog Foka koji je završio treći na prošle godine u prvoj ligi. Ona nije imala neku minutažu tamo, ali ove sezone, kažem, spremni da istrpimo i sigurni smo i očekujemo od nje ozbiljne partije ove sezone. Tu je i Nina Vidaković na poziciji dizača, Kristina Spasenović na poziciji primača servisa. Ono što smo također ponosni jeste da je Nikolina Zarić ostala i produžila ugovor sa klubom pored par superligaških ponuda koje je imala. Na mestu drugog srednjeg blokera umjesto Anđele Stojković je Slađa Pantelić koja je prošle godine igrala za Srbijanku 014 u prvoj B ligi. Tako da eto, to je neki sastav koji uz Bojanu Čelić, Milicu Petović, Katarinu Čelić, Mariju Živković, devojke koje zadnjih sezona igraju za naš klub, čine neku okosnicu tima. I kažem, eto, priključili smo i dve pionirke, Ivu Jovanović i Valentinu Bebić, kao i kadetkinje Ninu Vujčić, Aleksandru Petrić i Mirjanu Đukić, koje tu imaju određenu ulogu u trenažnom procesu. Naravno, kad bude bilo prilike,
dobit će šansu i da debituju u prvoj ligi i uz tu neku mladost i pozitivnu energiju, dobar rad koji sigurno imamo na treninzima, mislim da nema potrebe da brinemo za neki rezultat ove sezone. Završili smo sa jedinstvom, već drugo kolo stiže ekipa Vranja. Prošle godine tu ekipu su pratile finansijske nedaće, promjena dosta igračica je i odlazilo. Kakva je sad situacija i koliko možete u drugom kolu? Pretpostavljam da bi za mladu ekipu bilo jako značajno ako bi uspela da triumfuje, jer bi rasterećene bile u nastavku sezone. Iskreno se nadam da imamo šanse da igramo protiv ekipe Vranje, iako ne znamo ni u kom sastavu će nastupiti. Kasno su sklopili ekipu. Ono što je sigurno su doveli Isidoru Stanojević koja je pre par sezona igrala za naš klub. Manot koja je prošle godine igrala u ligu. Eto, to su neka dva pojačanja. Imaju dobrog igrača na poziciji tehničara i to je ono što znamo. Jesu iskusnija malo ekipa od nas, ali opet smatram da uz neku dobru igru mi možemo da slavimo u subotu i da onda rasterećeni otputujemo ekipi Rode u Beograd i tamo pružimo još bolju partiju. Eto, cilj je da kažem da se podižemo iz utakmice u utakmicu. Značilo bi nam puno, još jednom ponavljam, da u subotu ostvarimo pobedu pred domaćom publikom, sigurno i zbog te atmosfere bolje i zbog samopouzdanja, jer nam je to izmaklo u Užicu. Kako je bilo 3-1 za njih, tako je moglo biti 3-1 i za nas. I iskoristio bih priliku naravno da pozovem valjevsku publiku da ispoštuju ovu decu, da se pojave u hali Student od 20 časova u subotu i pruže podršku ovim mladim devojčicama da uz njih ostvare prvu pobedu u prvoj ligi ove sezone. Razgovarali smo i o tome upravo sinoć. Videli smo jedan preksinoć, izvinjavam se, jako zanimljiv meč između Srbijanke 0-14 i Omladinca iz Novih Banovaca koji je bio neizvestan gotovo do samog poena. Domaći su vodili rezultatom 2-0, nakon toga je bilo 2-2, ali je Srbijanka 0-14 uspela da opravda ulogu favorita. Kakvu situaciju očekujete u prvoj ligi Srbije, kakav je kvalitet ekipa i šta može da se očekuje u nastavku prvenstva? Mišljenje i moje i većine kolega u prvoj ligi jeste da je liga kvalitetnija nego prethodne sezone sigurno. Ima tu dosta ekipa koje su unapred favoriti već na papiru, ali eto i preksinoć se pokazalo da ima i ovih mlađih ekipa koje ozbiljno treniraju i pretenduju da ugroze i te favorite, kažem, na papiru. Što se tiče konkretno ekipe Banovaca, to je ispostava Jedinstva i Stare Pazove, odnosno njihova kadetska ekipa koja je licencirana za ekipu Banovaca i to su deca koje rade u ozbiljnom trenažnom procesu 2 puta dnevno sa ozbiljnim trenerima, kondicionim trenerima i to se videlo bez obzira što su to devojčice prvi, drugi razred srednje škole. One imaju i karakter i energiju i motiv naravno da se suprotstave tim jačim ekipama što je i logično. Tako da rano je zaista da se neka ekipa odvoje, to se videlo i u prvom kolu da se neka ekipa odvoji, da se postavi kao lider, odnosno kao pretendent za ulazak u Superligu. Naravno ima tu jačih ekipa kao što je Srbijanka 0-14 i po budžetu i po rosteru, koji imaju zatim tako Zvezda Helios iz Gornjeg Milanovca, Srem Iton, Beograd, znači to su neke 4 ekipe koje, opet ponavljam, imaju iskusnije ekipe i možda ozbiljnije budžete, ozbiljnija sredstva u ovom rangu takmičenja, ali naravno to je sport i nikad se ne zna, uvek iskoči neka ekipa koja je tu spremna da što kažu, pomrsi konce i tim liderima. Puno hvala na izdvojenom vremenu i srećno u nastavku ovogodišnjeg prvenstva. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bila je ovo priča sa trenerom odbojkaškog kluba Valjevo Danilom Pejovićem, a da podsjetimo još jednom, subota 20 časova hala Student odbojkaški klub Valjevo će dočekati ekipu Vranja. Ostanite uz današnju emisiju. Evo, dragi moji, stigli smo do samog kraja, zaista do kraja. Dakle, Mudrolije sa Twittera, naša dobro poznata rubrika i tekako popularna, pa da vidimo šta su to Twitteraši spremili za nas, odnosno da vidite šta smo mi izdvojili od ponuđenog.
Prvo ide princeza Zmajeva koja kaže ovako: to što sam za doručak jela samo rotkvice, to je zato što se trudim da se zdravo hranim. A to što sam ih umakala u majonez, to je zato što se samo jednom živi. Ovo objašnjava sve. Idemo dalje. Nakon princeze Zmajeva, jesam, osim ako nisam, kaže ovako: koje si godište? Nemoj da sediš toliko blizu televizora, oslepećeš. Dakle, to godište, to je to godište. Ja ne znam da li to se ikome više govori. Idemo dalje. A sam matora. Šuljeze, itd., itd. Kaže ovako: izgledam kao da imam 22 godine, ali radnog staža. Zanimljivo. Idemo dalje. Rakija i meze. Ode preko da radi i neće da se javi kad ga zoveš jer misli da ćeš da mu tražiš pare. Pa javi se da čujem kako si debilu, imaš i neke pare. Srpska posla, neko bi rekao. I za sam kraj Crni Đorđe, koji kaže ovako: ja izađem da prošetam i ugojim se 3 kilograma. Zato što, Đorđe, nešto usput i jedeš. Dragi moji, nadam se da ste uživali. Mi svakako jesmo. Ono što meni ostaje jeste da se brzo odjavim, jer moram toliko toga da uradim, da se ne pojavljam više sa ovakvom frizurom ispred malih ekrana. A svi vi koji volite pozorište i znate koliko je to značajno ne samo za pojedinca, već, na primjer, mama i tate povedu decu, da dobiju, da možemo slobodno reći da stvore naviku da odlaze u pozorište i da gledaju nešto kvalitetno, a da to nešto nisu, na primjer, crtači koji su više nasilni nego što su nekada bili. Ako ćete iskreno, reality program i slično, dođete da pogledate nešto jako važno i jako interesantno i naravno kada su Valjevci u pitanju i da podržite naše Valjevce, ne samo nas koji smo ovde, već i one koji su otišli iz Valjeva pa se vratili da pokažu svom gradu koliko su napredovali. Uživajte uz VTV i mi se vidimo već sutra.